Oh, Muna Huillaguillata, Huilla Erusaquichis. Escucha este cuento y sé que te va a gustar bastante. Este cuento dice lo siguiente. Atohmanta, Lyutmantawan. Atohsi, Munaita Purillas, Kaur Kontariki, Mijunata Mascaspa, Hinaspas. Con Kaya Majebi Lyututa de Costariki, Takishak, Takis. Ato kachiyunsi awi manata kairi mata kai takishangri nispa. Hinas psloto tatarero ni hinas pasi. Ato tapiku. Yau akasapalyoto. Sea. Imainatan muna ichata takinki no kapstan hin takirita muna con ni nispa. Hinas psloto kanin. Au tatau yau kapunin riato. Kancho no hina takita munainki nispa. Hinas atok are hina pone takita munani yachi chiwaya imaina chatan takinkis. Chaysi yotamani kona yachi saki. Munanki takita no hina chayqa apure tiri natok aito tayauri tima apara mi munayachi simikita serra hinas takita qallarinkis. Chaysi atokqa pawaylla wasinta pasan hinas yaurita q'aytuta paykusqatarmun kaypiñan karun kaypi q'aytu kaypi yawrikunanqa yachachiway takita yaw atoq nispa yaw atoq yaw llutu nispa hinaspasa chaypi chay llutuqa kaynata riki pirkunan atoq yachanki munaychata shaq hap'irun simiqmanta riki hinaspa siraywan kantumanta riki yuraqchata hinaspa ñawpaqqa chaypi huchuychata khapchata saqin riki kapchata saqruspatas yastaña atoq yakunanqa takita qallariwaqña nispa hinaspas atoqqa poco tichqaqta takita qallarimunaychata llutuhina riki hinaspascha chayllapi atoqqa kusisqa riki llama takita yacharun hinaspa umanpiqa umanchasqa riki hinaspas puriykushan takispa urqunta q'asanta mayunta purisha riki hinaspas qayllaman ichuchunta purishaqtin llutu alarramos riki qallap atoqqa takikus purishatu llutu phalaris hinas qalla atoq qaparika llapan siminsirasqan liq'irparikusqamanta pachas atoqqa siminanaywan puriyta qallarisqa riki kayta yachachiwanchis mana qan kay pachaman hamuranki mana takinaykipachu chayqa mana takiwaqchu si qan kay pachaman hamuranki takinaykipas chayqa allinta taki chaytan kay willakuy yachachiwanchis qhipanaykuna. Gracias amigos por ver este video y espero que te haya gustado y no te olvides de suscribirte a este canal que no está creciendo, no sé, a la gente no se interesa por el quechua, pero igual nosotros compartimos más contenido de quechua. Tupananchikama, wey, qhipanaykuna.